तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं मछली पकड़ने के लिए रोड के साइड। देख सकते हो ये बंदा आ रहा है मेरे साथ, ये भी आएगा, मैं जाऊंगा और एक बंदा गया है उधर, वो भी आएगा, साथ मिलकर जाएंगे मछली पकड़ने के लिए। सुबह सुबह वाला बाल्टी लेके आया है, छोटा वाला बाल्टी इधर क्या आउ हिंदी कहया दरकार नहीं, ओडिया को पलि आसिया कहीं आम ओडिया पिला। चल आग से कहते चल जी आग जलिया खाई आसा बजार रू तापर जा माछ धरिया कहीं 8:30 टाइम होती 9टा हो जाए भल रकम खरा आसू तापर जी शीत लगुच ना शीत टे लगुच शीत भी छाड़नी चल जी देखा खाना खत्म हो गया, हम लोग निकल चुके हैं अभी, यहाँ पे खत्म हो जाए। ये बंदा आ गया है खाने के लिए। खाने हाय 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 यहाँ पे अच्छा वाला मिलता है ना, इसलिए मैंने बिल बाड़ी काम सैला रास्ता कड़ू देसी माछ धरियार गोटे मजा अलग कि सतरे। चलो जीवा आम भी से मजार टे फायदा उठे आ। तो सांगने आम ए पलि आसचु आउ दुटा पिला आसबे आसी ना मु प्रथम यहाँ टे ट्राए कर देखा कौन अच्छा कौन बाहर माछ तापर आगू जिमी से अच्छी से आसिले आउ पिला आसने दुटा पिला से जिमु कहीं से भल माछ से अच्छा ये मुझे चली गोटे देखिए कौन हो माछ धरिक आसची किले किले हो गला माछटा देखे ना कौ गड़िश खसिया सब गड़िश खसिया माल तो किसी धरा है सागे ये छोट नाल ये कौन बाना ये कौन शेउल फेउल ना ना ये छोटिया नाल शेउल फुआड़ आसो ये रोगाना दल काटुन ये निन्ना तार हाय हालो कर नाचुची पूरा माछरे खुशी रे पूरा पागल देखिया बता चेष्टा चलजी आम दल फल काटुचु देखा जाऊ केते कौन माछ बाहर हमर फुटुची देखी पार्थ माछ आमर करांडी मरी गले एत माछ अच्छा दल फल दल काटिला बेलू माछ बाहर देखी पार्थ आम नाल मानक केते माछ बर्तन आम को नाड़ को बर्तन आउ जिमुनु और माछ देखंतु करांडी मरी देखंतु करांडी हमर मरी की भासुची देखंतु भल माछ बाहर दलटा काटी दियो रोगाना दल काटुची काच माछ बोतल पड़ देखिए काट देखी पार्थ कलमल अंटरे गली मलिक जाऊँ दी भाई जाए सी तार दा धरिक दल काटिया नागी बोतल माछ अच्छा फुटुन भल हाँ देख कौन हो माछ आज आम बहुत खुशी सेपट नाला पे आम ये नाल माछ बाहर समाधान चली बर्तन देखो के माछ के फुटुन देखो नुटा 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 बोतल बोतल कांडिया भाई बोतल नहीं बिकी दो 5 टका ये खुशी रे पागल माछ खाली करांडी कहूँ खुशी पागल आई आम दादी जाइए कोड़ी आनते कोड़ी आनिक माछ देखुचे बर्तन आम बर्तन आरंभ कर पानी बुआ देखा जाए आम पानी सुख सारा एत कौन माछ भाजनी आम आयोजन रोगाना ये पानी बोइले देखी पारे माछ दुनिया फुटुंट से पूरा बैक कंट्रोल जा माछ कौन हो जा के खसिया खसिया डेउन जा 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 खसिया गड़िश कंटिया सब अच्छा ध ध शीघ्र ध ध ध ध से गड़िश ध कंटिया ध गड़िश ये कंटिया देखा आम कंटिया बर्तन आम धोइनु ये आरंभ है माछ धरवा खसिया ध खसिया खसिया धर धीरे धीरे पानी पका धीरे धीरे चढ़ी गला धीरे धीरे पानी रही गोटे माछर कंटिया कंटिया
ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଗଡ଼ିଶ ଓଟିଭିରେ ପକେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଓଟିଭି କାହିଁ କନ ଓଟିଭିରେ ପକଉ ଭାଇ ବଡ଼ କଣ୍ଟିଆ ଧ ସେଇ ବା ହେଇଛ ରୋଗାନା ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଡ଼ କଣ୍ଟିଆ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ଏତେବେଳର। ତାଠାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟିଆ ବି ବାହାରୁଛି, ଗଛ ବି ବାହାରୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାରେ। ଏଇ ଉପରୁ ପକା ମାଛ ଗୁରା ଧରା ପଡ଼ିବ। ଖାଲି କଣ୍ଟିଆ ବାହାରୁଛନ୍ତି ରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଏ ବଡ଼ କଣ୍ଟିଆଟା ଧର ତୁ ସେଟା ଛୋଟିଆଟା କ'ଣ ଧରୁଛୁ ଏ ବଡ଼ଟାକୁ ଆଗେ ଧରୁନୁ। ଏଇ କଣ୍ଟିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଧ ଆଉ ସେ ବଡ଼ଟା ଧର ସେ ବଡ଼ଟା ଧର। ଏଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଣ୍ଟିଆ ଏ ରୋଗାନା ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିଲାନି ଲାଷ୍ଟକୁ ନିଜେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲା। ଏଇ ବା କଣ୍ଟିଆ ଏଇ ଧର ଖାଲି କଣ୍ଟିଆ ଗୁରା ଭାରି ତୁ ଏଇନା ବୋନାରେ ପାଣି ସୁଖ ରହି ପାଣି ଗୁରା ପାଣି ଆଣିନି ବହୁତ ଗୁଡେ ମାଛ ବାଲ୍ଟିରେ ପଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଢାଳିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା କେତେ ମାଛ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ବାଲ୍ଟିରେ। ଦେଖିବା କେତେ ମାଛ ବାହାରୁଛି। ଢାଳି ଦେଖିବା କେତେ ମାଛ ଆସୁଛନ୍ତି। ଓ ମାଇ ଗଡ ଦେଖ ରେ ଭାଇ କଣ୍ଟିଆ କରାଣ୍ଡି ଗଛ ଖୁଣ୍ଟି ପକା ରୋଗାନା ଗାଡି ଗୁଡା ଆସିବ ଚଢେଇ ଦବ। ଏ ଦେଖ କଣ୍ଟିଆ ବାହାରିଛି, କରାଣ୍ଡି ବି ବାହାରିଛି, ଖସିଆ ବାହାରିଛି। ଖୁଣ୍ଟି ପକା ଶୀଘ୍ର ଖୁଣ୍ଟ ଗାଡି ଆଇଲା ଶୀଘ୍ର ଖୁଣ୍ଟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟିଆ ନାଳଟା ହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରବଳ ମାଛ କିନ୍ତୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତମ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଗଲା ତମ 2 ଜଣ। ଏଇ ନାଳରେ ଖାଲି ଛୋଟିଆ ନାଳରେ ଖାଲି କରାଣ୍ଡି ଗଡ଼ିଶ କଣ୍ଟିଆ ଏତିକି ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଆଇଛି ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି ଯାଆ କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହବ କାହିଁ ନେଉଛୁ। ହଁ ସେଇଟା ହଁ ଦେଖ ଖାଲି ଗଡ଼ିଶ କରାଣ୍ଡି ଧରି ପକ ଶୀଘ୍ର। ଏଇ ଗୋଟେ କେଡ଼ିକି ଗଡ଼ିଶଟା ଏଇ ଆଉ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛି ତା ଦେହରେ ସିଙ୍ଗିରେ ଦେଖିକି ଧ ମାଦ ହାତକୁ। ମାଛର ମାଷ୍ଟର ସିଏ ଗୋଟେ ବାଳିଆ ଧରିଥିଲା କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ନେଇଗଲା ତା ବାପା। ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ବାଳିଆ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ। ରାସ୍ତାରେ ଘଷି ତା ସିଂହ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ମାଛଟା କ'ଣ ପଳେଇ ଯାଉଛି ମୋ ଆଡ଼ୁ ଭଲ ପାଇଲାଣି ମୋତେ। ଢାଳି ଦେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଡ଼ କରାଣ୍ଡି ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେବୁ। ଯେଉଁ ଛୋଟ କରାଣ୍ଡି ହବ ତାକୁ ଅଲଗା ରଖିବୁ, ବଡ଼ କରାଣ୍ଡି ଅଲଗା ରଖିବୁ, ଭାଗ ଆମର ହବ। ମାଛ ଧରା ସବୁ ସରିଗଲା, ଆହୁରି ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଧୋଇଆକା ଜିତିଆଇ ବି ଆଇଲାଣି। ବାବୁନା ଯାଇଥିଲା ଖାଇକି ଆଇଲା। ରୋଗାନା ନେଇକି ଯାଉଛି ମାଛ ଢାଳିବ। ନା ନା ଜାଲେ ଢାଲ। ଏଇ ଗୋଟେ ଖସିଆ ଏଇଠି ପଡିଛି, ଖସିଆଟା ନେ ପଳେଇବେ ସବୁ। କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହେଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସି କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି। ପୁରେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଘରୁ ପୁରେଇ ଦେବ। ଆଉ ଧରିବୁ ନା ସେଠି ଅଛନ୍ତି ନା ମାଛ ଆହୁରି ଅଛି। ଏତିକି ମାଛ ବାହାରିଲେ ଆହୁରି ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ମତେ ଧୀରେ ଜମା ଢାଲେ ମାଛ ପଳେଇବେ ସବୁ। ଖୁଣ୍ଟ ପଳେଇବେ ସବୁ ମାଛ। ଲୋକ ଦେଖିକି ନା ବାଲ୍ଟିରେ ଖୁଣ୍ଟି ଦେ ସବୁ। ବାଲ୍ଟିରେ ଖୁଣ୍ଟି କୋତରା କଲ ଜଲ୍ଦି ଖୁଣ୍ଟ। କ'ଣ ତ ଦରକାର ପାଣି ଟା ଆଣି ଢାଳିଦେଲୁ ଯା ରଙ୍ଗ ହେଇ। ମାଛ ଖୁଣ୍ଟିଲା ତମ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ। କମ ମାଛ ନ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଦେଇଯାଇଛି। ମାଛ ଅଧେ ନା ଆଳୁ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ହାତ ନଗେଇଦେବେ ବାବା ଗୋଟାରେ ଧରିବା ଗୋଟାରେ ପୁରିବ। ଆମର ମାଛ ଧରିବା ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ, ତାକୁ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକି ଦେଖିବୁ କେତେ ମାଛ କ'ଣ ଧରିଛୁ ଆମେ, ତାପରେ ଭାଗ କରି ଆସ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ଆସିକି ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଧୋଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭାଗ ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ମାଛ ଧରିଛି। ଆସ ଛଣ କ'ଣ ଟାଣି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ମେଞ୍ଚେ ମାଛ ଏତିକି। ମାଛ ଧୋଇକି ପୁରା ଫ୍ରେଶ କରିଦେଇଛୁ। ଏଟା କ'ଣ ବାଛୁଛ ଅଲଗା କଣ୍ଟିଆ କରାଣ୍ଡି ଅଲଗା ରଖୁଛ ଆଉ ଗଡ଼ିଶ ଖସିଆ ଗଡ଼ିଜା ରଖିବ ନା କ'ଣ? ଖସିଆ ପଚାରିବୁନି
ଖସିଆ ମାଛ ନିଏ ତାହେଲେ ये तो नब तो नब କେବଳ କଣ୍ଟିଆ କରାଣ୍ଡି ଖାଇବ ଆଉ ये हवा सिल्वर कप ହଉ ହଁ ହେଲା ଭାଗ ହେଲା ବେଳେ ଦେଖିବା ଆଉ